Dobar dan ekipa moja, koliko je 7 sati ujutro, ja i Jakov idemo na planinu da dobijemo sirove rbate. Sljeme, penjemo se na Sljeme i sve ćemo vam snimat, sve! Da, evo ekipa, došli smo. Bikčevićeva staza, krećemo, jel može? Može. I započinjemo avanturu života, krećemo. Kakav je uspon, ha? Jel dobar? Te vidio i potok je tu. Sve imamo. Biće ovo zanimljivo ekipa, ovo je prvi naš uspon. Da ga snimamo. Kakav je teren? Skliski i neprilagođen. Da. Ali ti uspijevaš to sve odraditi kak treba, jel tako? Da. Imaš još koji savjet? Šta trebaju ponest na planinu? Strmo peć, znači i ovo je putić, jel vidiš ovaj putić? I njih možemo ići, ali nećemo. Jel imaš još koji savjet? Da li trebaju nositi vodu? Treba. Da li se trebaju dobro najest prije? Da, ako budeš gledan onda ne smiješ niš jest u šumi. Da, nije da ne smiješ, nego nemaš vremena, ali stalno hodamo, jel tako? Da. Jesi na pravom putu, šta misliš? Da. Kako to? Pa ja sam zatvorena na točku. Točku si vidio. Planinarski putevi. Da. Znači njih moramo slijediti. Da. I moramo pratiti. Idemo naći sljedeću točku. Rekao sam ti da nije baš lagano. Gledaj sad koliko je to strmo dole. Gledaj. Da. Šta kažeš? Moramo se paziti. Da. Kako ti je već sada? Šta misliš? Super. Jel to dobro ide? Da. Tu moraš biti oprezan. Viš koja je strmina? Evo točka. Jel je točka? Znači na pravom smo putu. Jel je? Prema njoj idemo. Znači to su stvari koje moramo pratiti. S nama je i naš pas čuvar. Ajmo. Točka. Tražimo točke. Tamo. Da. Na pola smo puta, jel tako? Da. Još u biti nismo. Još nismo. Jel vidiš gdje je preko žičara tamo gore? Da. Imamo mi još dosta hodanja. Da. Ništa. Imamo još hodanja, jako puno. Da li želiš nešto reći o tlu? Kako je tlo? Pa sklisko je. Znači zaleđeno je. Da. Preporučamo svima da se paze. Da. Jel tako? Viš Da kako? ne umete, pogledajte dobro. Dole, daj, šta je to, a? Evo ti Izoro, špit vode na Izoru. Piti malo vode. Ajde. Jel možeš dovatit malić? Reci mi, molim te, kako ti se čini do sada? Pa lijepo se činilo. Lijepo, a? Da. Znači, uspijevaš sve odraditi, nije ti problem, nije ti teško. Pa nije mi ništa koliko se meni čini. Nije ti ništa, znači nisi se uznojio. Nisam ni ništa. Da, žedan, da li ti treba vode? Ne. Znači, bravo. Nisam ni umoran. Ti si zvijer mala, šta ćeš biti umoran? Pa ja sam ti tata, kak ćeš biti Ja umoran? bi bio sada ko hrst. Da, ti sada da mene ne bavi trčao gore. A mi smo malo stariji pa ti nas ipak pratiš, jel tako? Kružić. Znači na pravom smo putu. Da. Ovo je opasno, ali mi se ne damo. Mi se ne damo. Borba, borba. Borba za planinu. Jesi umoran? Nisam. Sad već hodamo skoro 47 minuta. Već smo na visokoj nadmorskoj visini 798, što znači u prijevodu da smo dobri. Da. Ajmo. Tamo moramo doći. Preko moramo doći, da. Ja moram primijetiti da si ti već sad vidno umoran. Nisam. Nisi? Ja bi 2 dana pohodao. Ajde, idemo. Sad smo na lijepom putu, gledaj koliko snijega ima. Gledaj kako je lijepo.
Ha? Kada to porne. Sunce sija, aha. Malo više nam treba sa Jakišom. Gore i sa Hulkom. Ali evo, blizu smo pola. Kakav je snijeg, jel dobar? Da. Pravi malo pojest da iš, hladan. Ma neću, fuj. Možda je to neko pišo. Jel, Kućica jedna. šta si vidio? Jedna kućica. Bravo, šta to znači? Šta sam ti rekao, kako se zove ta kućica? Pun ti Jarka. Da. To znači da smo ravno na pola. Znači, stigli smo ekipa. Još nam treba. Trebalo nam je dosta vremena, I nam još treba ali smo stigli. malo da se sjednemo. Definitivno na ovoj poziciji ovog puta stajemo i vraćamo se do... Nećemo se vraćati, nego ćemo na ono otići. Želiš skroz na kraj ići. Tu će nam trajati još sat vremena, ne znam da li ti to možeš danas. Evo nas ekipa za prvi put. Bravo. Napokon da smo stigli. To je to. Jakove, sad idemo prema dole. Kako ti se čini ići prema dole? Super. Međutim, malo je sklisko, više meni je malo sklisko. A meni Jel tebi? nije. Nije. Samo oprezno, znači kad se spuštaš isto treba biti oprezan, jer možeš past i ozlijedit se. Jakov trči dole, to je to. To, ajmo, biraj. Tako je, da, to te traži. Gledaš u pod cijelo vrijeme, to. Idemo. Tako specijalci hodaju dole. Dobar, pauza. Ubili smo danas ljeme. Ubili smo kako je to dobro sve izgledalo i zadovoljni smo sa svime. Ljubim vas, brate.